Pamirsa Pemkot Denpasar pacang laksanayang renovasi ring Monumen Puputan Badung sani megenah ring lapangan Puputan Badung Denpasar. Rencana renovasi nuca pacang kelaksanayang ring war sekalih tali selai likur untuk ngarianin monumen medue carita. Indika inucap kawedarang oleh Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa dan mausang rauhe mangkin rencana punika kanton deng proses fokus grup discussion FGD. Usaha inucap wantah mata tujuan nangyang nilai historis majang krama. Sane mangkin monumen magena ring sisi kaja lapangan mawentuk anak istri lanang mewah anak alit. Tatiganyane nganggen busana petak tur makte keris saha tombak. Ring renovasi inucap pacang kawohin patung alit sane nyeritang indik monumen inucap. Pai ketandane pacang nyarengang sawetara diri seniman ring Denpasar. Tias punika anggaran perubahan taler kasiakayang anggaran penataan taman bermain anak. Arya Wibawa Mausang dan Pasar Nyagayang Siki miliar anggen penataan taman bermain anak, lapangan puputan miwah Taman Kota Lumintang. Ruang bermain pacang kabecikang santukan fasilitas publik sampunang kantos ngawinang baye kramo sanema pelalian irike anutin pewarah wali kota. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.